mai le tau marulu. E foi nisi wa alau mai le tai au e mantua I fola to I tau sanga. Mawal tino mai le tai au ta to siti ai foi le. Sunga ia Tony la faele ia nga leile tua ma ia le fa marulunga ia te ia. E ngata I lea whaftai foi le tua nei tai au fai tato mafuta matina ia se epa. Tua yanga leile tua mafau au pelo na fa malo longa tina ya meisi foi so se tasi nei tai au me wala ngona le tino mai o le tatou tatalo le tua ia le fa malo longa le tua ia te oi a fe foi eso mana o nga fa pitoa na o oi lava male tua nei tai au fai lo mai le si mai lo au nei tai au ia le tua sila fia le tua Moe pe le tua tau lava le tatou whātua ia te ia. O ia lava le tua na te mawhaia mea uma. E sui tau sanga. Ai le sui le tua le tatou te awau nai. Mea la le ia. Tu mau pe le tatou whātua ia te ia. O ia lea na te soswani ai tatou. E ngata I leo le aso nei e a matai le vai aso te talo. Vai aso le fui te talo e peo na masani e le vai aso mua tau sanga tai tas. E steimi na tātou whalong longo ai la ia I le upo le atua tu sai ma le autu o le tātou whono te talo nei vai aso. E mo nei tai mia o le awhai au masui o tātou nei tai au. Ai tu whatasi o tātou loto. Tātou o whatasi lumo le atua e ala I tal sang. Lo mātou tamai o I le langi. Ia pa ia lo suafa. Ia o mailo malo. Ia whaia lo fina ngalo I le lalo langi e pe o na whaia I le langi. O le viinga ma le whamanu, ma le whanene e tanga le atua. Whafo I atu I ate oe tama. Awa e le lei lava oe. E whamaoni lava oe I lea tupulanga ma lea tupulanga. Whaaftai lea tue I loa lofa maloanga le lei. Whaaftai lea tue I lau tau singa manuia I lau nu lotu lea tua. Lau taita inga manuia ta maa mai le la tau sanga. Lewa mātou Taumua mai lea tua I lea Samoa mua nei tau sanga fau. O lea nganga whaaftai lea tua wana lese no oe lea tua. Ai longa mātou te mauaina le nei aso ma le nei awanoa. Au lea nganga whaaftai lea tua I lau alofa I le mawai. Whaaftai lea tua I mea silisili, mea le leiwe e whaia moi mātou I le aso ma le aso lea tua. Whaaftai lea tua te lea tu lafo ina I mātou. Whaaftai ta maua mātou I loa lea tua o lo whaatasi pea oe. Mai mātou I aso uma, e ala I le mana ma le malosi o le anganga pa ia. O whai lea mafsoso ani sili mo I mātou. Whamanatu mai I mātou le tāua, o le o langa ofo inatu. Ai mai se lea tua, lau awhionga pa ia, ma polo inga peo na o ina I mātou. Ina ia mātou sa vavali ai, ina ia mawalunga I le vi inga. Ai mai se lea tua, ia whailo atu le lalolangi le atua e moni o e lavo le atua soifua. O ai paule me I loa I tangata oe. Pe a mātou nofo whialo whani. Pe a mātou siustai ma ana I lawa whionga pa ia. Whaftai atu ai le atua I lawa whio ono le awanoa. Whaina mātou o mai ele nei aso le atua.
E le ngato le mātou tāpua inga i a te oe. Ai si ti atu i a te oe le whawhetai le atua. Awai au noa ma oe mātou te le mawhaia se mea tasi le atua. E le lava fo ini upu le atua. E whamatalaina ai le atua. Lou le lei ma lau alofa mo i mātou. Tau lava o lea le atua. Ia tu ina atua mātou tangata atua toa mo oe ma lau fina ngalo le atua. Tau voi le atua i e whamanuia mai le atua i lau e kalesia le nei aso. Au mātou iai le nei aso sa mua nei tau sanga le atua. Wa mātou tatalo le atua alofa mai. E savalinga ma le folaunga lau whanau a matalia nei tau sanga. Tai tai oe tama. Tau tai oe Yesu Keriso i le nei whainga malanga. E le whaingo fie. A wa mātou mawhaia mea umai lau fesoso ani mai. Wa mātou tatalo atua i nei tai ao le atua. Alofa mai le atua. Whamanuia mai ai mātou. A wa lava nei tu la fo ina i mātou. A wa fo ina vese ina le mano lo wanganga pa ia. Ia o ngā tonu le mu oe Yesu Keriso. E le ngata i le nei maftanga. Tono a mātou a inga. So se mea mātou te o iai le atua. Ia mātou langona ina oe le atua. Whamanuia oe launu lotu nei tai ao. Talo le atua iai foi nisi le atua o lo maua le tino mai nei tai ao. Mātou si tia ia te oe le sunga ia toni la whaele le atua iai lo whamalo longa atua toa ia te ia. Whea lawal me o iai o ia nei tai ao le atua wa mātou talitonu le atua. E le aise mea whaingatai la wa fio e le pupu lo ao. E te mawhaia mea uma wa mātou te talo atua le atua. Ia o maua se malo si fou mai la wa fio le atua. Iai lo whamalo longa ia te ia te maa. Tino ai sili ai le anganga le atua. O whalava lava wa mātou malolo ai. O oe lava o le atua e te whamalolo iai mātou. Wa mātou te talo atua i le atua ai. I e whamalolo le atua i launu lotu nei tai au. Ta māmati nā mātutua se o lava i o mātou whanau iti le atua. Ia iai lo whamalolonga le atua le tino. Ai sili ai le anganga le atua. Sila fia fo i le atua nei tai au. Tofu sia i mātou mamanaonga ese le atua. Peona si ai o mātou au nei tai au le atua. O le whailonga leo le mātou whātua tua. Mātou te whalango lango i a te oe tama. E le eise poto e le eise malosi. Au o mātou whātua tua atu i a te oe le atua. Oe lava tama e te whai mea mawhai. Oe lava tama e le eise mea whaingata i a te oe. Tama whawhilua i e oe mana onga le atua. Tu samalo fina ngalo le atua. I e whaia mo i mātou. Tu samale whātua tua i a te oe le atua. I e whaia le atua o ngā luenga mamana le atua. I te tonua mātou a ingai meise le atua. O mātou o langa o whaina atu i a te oe. Whamanuia le atua i e mātou malava le atua. Mei se foi tamā se tasi o lo asiasi mai. Pe fau foi lona mai moa mai le atua nei tai ao i nei sauni. A nganga pa ia. Whai au ngā luenga mamana o ngā luenga lilo i o lātou loto. Ia Avea lau au nango nei e kalesia ma whamanuianga i ai lātou. Ai silisili ai le atua lau upu. Ia whai mawai malu i o lātou anganga le atua. So ani ai le atua i le lātou langa o fuina atu i a te oe. Tamā ia whamanuia i ai lātou nei aso. Se taimi tamā mātou te whalongolongo i lau upu le atua. I e anga lei le atua. Whapupula ina mata o mātou loto. Ia mātou whalongolongo e peo tangata poto le atua. Talia ma le whawhetai lo upu. Talia ma le loto maulalo lo upu. Aua nei whaalongolongo le atua. A ia mātou ana mausiusta i ai le atua. Talo fo i le atua i le nei aso. Le amataina fo i tamā o le vai aso o Tatalo.
mataina fo i le atua le vaiaso ana pongi alo ekalesia. Mātou tatalo le atua Avea nei vaiaso se teimi. E toe whaamalosia ele mātou sootanga malawafio. Toe mātou whalatalata tuai lawafio le atua. A whaiwa taumamao le atua. I Avea nei aso le atua. Mātou te whaamaualalo ai o mātou loto i o luma. Ma mātou wala watu ma Sailiili oe Manuia lo maua oe. Ai e whamanuia le atua I lau ekalesia le atua. O le afo I le whaalinga o e tuina mai e taitai e lau ekalesia nei tau sanga le atua. Wa mātou whamoe moe ma whalangulangu atu iati oe Iesu Keriso. O oe lavo le ao le ekalesia. Pule mai oe. Pule mai oe le atua. Ia whaia lavalo fina ngalo le atua e le o mātou loto. Ai e whamanuia le atua I lau ekalesia nei aso. Talo le atua I ailo whamanuianga le atua I le nei sauninga. Mai le amataina se o lava I lona whaiuina le atua. Ianga le lei oe le atua. I tu mau atu tamai a te oe le viinga. Nei mea uma o mātou o le palau atu. I le swafa sili o Iesu Keriso. Amene ma amene. Ia le tua nei tae au, alanga mai vi ia le tua. Toe alanga mai vi ia le tua. Mai staulanga pati mo le tua nei tae au. Ia, malau atu ia fionga ti akono mo le tātou foai nei tae au. Sauni lau foai, o lau sifuluai. E le ngata I lea, ia, e pe ona masani ai. O asa mua, ia o asa mua o asa I o le tātou foai whapitoa mo le misiona. La tau sanga ia na ia inisio a inga taitasi o foina e la tau te sosani I o tātou misionare taitasi na o le whamanatua tulava. O asa whapenei ia tu whatasi ai al tātou foai lea. Paise mea le lei e sosani ai mo tātou misionare. Ia, o le isi lea ngā luenga te leo le kalesia, whaiwa tātou leo atu, I nuu mamao. Ia, ai wa lava tātou e sapsapaia I lātou e ala I tausanga. Ia, e meise fo I le foa I nei tae au. Ia, o nei tae au, ia ianga leile atua, a whamanuia atu ia te oe, te loe le tauto e whamatalaina. Ia le manuia o le tangata e foa. Ia, ianga leile atua ma whamanuia atu ia te oe. Whaftai atu fo I mo I lātou, I lunga le upenga ta whailangi o lo whaia pēr ngā luenga o le foai I te tono nei e kalesia ia ianga leile atua ma whamanui atu ia te o nei tae au. Ia o le awanoa le tu inatu I la whiunga ti a kono I asula. Ia na te saunia se te talo mo le tātou foai nei tae au. Ua e whalongo I le tala
maoni nei upo nei pese. E wha maoni lava le atua. E le mawhai o na wha le tonu mai le atua i Tatou. Mi ia le atua. God is good, church. And all the time. E le le atua. Taimi umalava. Hallelujah. Mi ia le atua nei tai au. Talo fatu i le. Pa ia ma le mamalu o la tātou mawhtanga le nei aso. Ia le atua wa tātou maua le nei awanoa fau. Ia le atua wa tātou au lia foi le nei tau sanga fau. Ia meiso le nei asa mua mua nei tau sanga. Ia o aina i loa. Ai whaftai le atua i lana wha maoni. Ia leo wa tātou sanga i nei tai au. Tal tonu e le ono se isi lava mea a o le atua lava. Ia o ia lava le whamanuia i tātou i le aso ma le aso. Ma lo lava le folau manuia. Ma lo foi le soifua lau le lei ma le langi e mama. Ia le atua Hawaii sili sili lava o ia i mea uma. Say amen. E taimi e tātou whaapea ia, wana o se isi lava tau sanga. Ai ia awane i ave eseina le mele i o tātou loto. O aso uma wa tātou maua e le mauti noa. O le upo le tuspa ia e le mauti noa tai au. O le mea la lea a tātou savavali ma le loto maulalo. A waia o le upo moni lava, tulou lava, i ainisi e le i Feala mai nei tai au. Ai tauna maua tātou lea nganga whaftai. Wa tātou au lia nei aso. Wa maua seisi awanoa tātou te o mai ai. E ave le atua levi inga e wae te tau i a te ia. Ai malo lava le tātou e kalesia. Malo lava le wha malosi i le la tau sanga. Ia le wa tātou Taumua mai nei tau sanga. Ia tātou wha angalo loa mea wa tuana. Ai tātou anga i luma, tātou tepa tau lai a Yesu Keriso. O io le au le kalesia, o ia foi na te whaatoatoina le tātou whaatuatua. Mea lea, kalesia, tātou whamalosi. Tātou ngā lulue pea, peona iei le tātou manu lauti le nā tau sanga. Ia alu pea le tātou malosi le ngā luenga le atua. Awawa tātou iloa, e le o se mea whaalea o ngā. Le tauti ngā mo le fina ngalo le atua. Mea la lea malo, lava le whamalosi le tātou e kalesia. Ia o le tatalo i le atua, ia anga le lei. Ia whamanuia mai, ma ia whaatasi mai. I le tātou savalinga lea foi wa amata mo le nei tau sanga fau. Say amen. Ma tālo whātu foi se wō ma whaina sesi mai foi nei aso. Ia, ma tau te whaatalo whātu ia te oe. Ia i le anga lei le atua, ma le whamanuianga le atua ia te oe. A pea foi tātou penga tāwhai langi, la tō umalo mai moa mai nei aso, ia il whamanuianga o le atua, ia te oe nei tai au, ia anga lei, mai au ngā foi le au nango nei e kalesia, ia e whai ma whamanuianga ia te oe. Ai le nei haso mua, po le asa mua nei tau sanga, ia te loa, o malamalama tātou e kalesia o le aso mua leo le tātou anapongi. I nei vai aso e tolu, luas fultasi o aso, tātou anapongi, o amata le aso nei, ia nao le whamanatu atu lava. O le anapongi ia manino le mea lea, e le tā ua le kau vava ai o le kaofi o le mea ai. Ai le aise kakalo i le akua. Ai le aise whaikau o le kuspa ia. O le anapongi foi, e le o se diet plan. E le o se mea kau sui ai le ai, ma sui ai le fika, se tulou lava. O le anapongi, o le kako whaalata i le atua. O le kaimi e ku esi ai mea ia a kongo mea ai, o isi mea kaunga kako angapongi ai, o le social media, o le TV, o maka i ka alonga peo anga ngafi, ia ngā maka alau angapongi anga ngafi. Ai peo mea whawhenga, ia kako ku esi, ai kako whaalata i sa atua. Ia ai peo mea whapena tātou kalesia, e la tātou atu nei tau sau. O manatu,
O le manaia I o le amata tausanga I mea whapea. Langa e tatau a amata tatou tausanga o lo tatou sa ili le atua mo na fina ngalo. Tatou whalatalata I le atua I a whesosoani mai ai le I alu loa nei tausanga. Mea la lea e pule lava o le whainga loa na pongi. I le whaatonuina e ai nisi o le a whauau le Daniel Fast na o whala au lava ma le vai. A whai o le mea ngā watu e le atua e lau loto, ia whesoswani atu le atua ia te oe. O istangata, ia a whapea o le ongo le sfulua, ongo le ongo ai tatala, pule lava oe, pau leo le mea le ka le sia, lau maftanga tatalo, lau maftanga whapitoa, ia whaitau lau upu. Nei vai aso o le a whai le tātou fui lotu, mai le aso ngā fua, le aso tō nai, ia e steimi o na talanoa atuaila ia I tūlanga o sauninga taitasi mo nei vai aso, o tātou sauninga o le maftanga tatalo. O le aso mua nei, pe ona whaatulanga ina le whaapototonga le atua I Amerika, o le vai aso le tatalo. Ua uma foila na whaatulanga ina ia le autu whapitoa mo le maftanga tatalo nei vai aso, pe ona tō sila ifo. O tau sanga nei lua afe lua sfuma leongo, e atoa ai le lua se lau 5 tau sanga, talu o na whaavai ia le Atunu'u nei o Amerika. Wa le toi pōse lilo e tau whamatala atu le mamao o le mea wā ngai ei Amerika mai lona whaavai sa whaavai lunga o le atua. Whaaftaila I le atua I nei tau sanga I lua se lau 5. Ai ua wala au mai le tātou ofisa tu tonu le mea lo iai le taitai a wao le whapatonga le atua. O se awa noa le leifo I lea, e tātou te siiti ai Amerika I tausanga. Siitia le nei Atunu'u I le atua a wao tātou wawa ai, ua whai lava singa te leo whaafita auli ma whaingataa. E le tau whamatala fo'i a le tele fo'i o mea wa tūlai mai, wa a mata ona ali ai le aluesio le nei Atunu'u mai le fina ngalo le atua. Au le tātou lava me tā whaioi o le tātou tiute o le kalesia o le tātou tatalo mo le Atunu'u. Pea lao le tātou whalonglonga I le aso nei I le tusia Ieremia lo na tau pe luas fun maleiva o I le la maua I le mau lea o loo autu I ai le nei vai aso atoa. Ma o I la maua I foi se upa malosi e taitai ai le tātou sauninga ia mai se foi le vai aso o tatalo I le nei tai au. Ieremia lo na tau pe luas fun maleiva au lo na fai upe fa se yo o I le fai upe fitu. Jeremiah chapter 29, verses 4 through 7. As we launch into our 21-day fast, and as we launch into our week of prayer, as established by the National Office of the Assemblies of God, as we celebrate 250 years since the independence of the United States of America, I don't need to explain to you how far we've drifted from the initial foundation of this country on God. And so it is incumbent on us as a people of God, not just to live here, but to pray for the nation. Not just to complain about all the bad things that are happening, but to pray for the nation. And so as we look at our scripture this morning, the hope is to encourage you. Why? Why should I pray? Why should we keep this nation in prayer? And as we launch into this week of prayer, this is the theme. This is the theme for the week of prayers, that we lift up this country in prayer. That we ask God to come and just cause a spiritual awakening over this nation. That we will ask the Holy Spirit to move in a mighty way, to convict the hearts of people, to cause people to be drawn back unto Him. And so we know that there's a lot of work to be done with our nation. But this is the first place that we should all start. We should all start by praying for our nation. Say amen. Jeremiah chapter 29, verse 4 through 7. I'll be using the NIV this morning. Ieremia lo na tau perlua sun maleiva. Pamolmole, ole a matal tato faitau mail feu pe fa. Ai fa ngata mail feu pe fitu. Ai fa maua. Tato faitau fa tasi mai ai fa molmole faitau ia.
Toi fai tau mai fai upe fitu, fa molmole, toi fai tau mai fai upe fitu, fai tau ia. Wow, lona manuia, e manuia ai oto. Say amen. This is what the Lord Almighty, the God of Israel, says to all those I carried into exile from Jerusalem to Babylon. Build houses and settle down, plant gardens and eat what they produce. Marry and have sons and daughters. Find wives for your sons and give your daughters in marriage, so that they too may have sons and daughters. Increase in number there, do not decrease. Also, seek the peace. Seek the peace and the prosperity of the city to which I have carried you into exile. Pray to the Lord for it, because if it prospers, you too will prosper. Say amen. Pray for the city that you live in, because if it prospers, then you too will prosper. Say amen. God bless you in the reading of God's word. This morning, our message is entitled, Seek the Welfare of the City. Seek the welfare of the city. Sailiili ia Manuia le Aai. Sailiili ina ia Manuia le Aai. Say amen. O le nei tusi o loo tātou whaitauina e whātatau i le poloinga le atua i ona tangata. O le poloinga i le atua i ona tangata i le taimi tonu lava lea na whaata whea ai i la tau i Papelonia. Ona o le leo siustai le whina ngalo le atua. Sei tātou manatu natu i le taimi tonu lava lea. O lea ua whaato i laloina i la tau e Papelonia. Ua whaomatia ina le nuu o Jerusalema. Ua soloi lalo i a pā maolo o le nuu. Le ngata i lea ua whaatafuna ina le malumalu o le atua. E o lava i ipu ma le fale o le atua. A toa ai ma o loa o le malumalu o mea sa whai ai taulanga i le atua. Whamei wa ave ese e le tupo Nebuchadnezzar ma avatu i Papelonia. E matautia foi le sauwa o le neinu o Papelonia. Whamei wa lato fasiotia tangata i le nu. Ua matuale ai ma se alofa i tangata. Whamei o tau le lea ma tau pou o le toe ina ma le ulusi na ua fasia i la tou i le pelu. E o lava i whanauiti ma pepe fou. Whamei le whamtalanga ua lato whapalasi i lunga o le papa. Le leanga ma le matautia o le sauanga o le neinu o Papelonia i le whaato i laloina o le nuu o Jerusalema. A le malia o le neitusi whaitau, o i to tonua leo wa whai atu ai le polo inga le atua i le nuu o Israelu. Israelu. Nala sauni o tō e o atu i le nuu o Papelonia. Whameila ia le tala o le atua ia Israelu. A tō o atu i Papelonia, whautou fale. Whaitou a inga. Whai wha leile a inga, whai le whangua. Tō ia me tauna tō ma ia ai fua i me fua mai. Ai saula ia ma le vai upuna e fitu, le ngata i lea. Whame ia o tō Sailiili, ia Manuia le na Aai. O le ala ai, le ai e le o Jerusalema. Whame Sailiili, ia Manuia Papelonia. Ia Manuia le nuu lea na whaato i laloina i la tau. Ia Manuia le nuu lea na whaatafuna ina le malumalu le atua. Ia Manuia
Ia le nuu lea na fasiotia. Ia tangata mātutua e o lava i o lātou pepe. Whamei na whapalasi i lungo o papa. Whamei le tala o le atua. Ia o tō tatalo. Mo le manuia o Papelonia. Te le iloa i lo whaalongolongo nei tai au. O le upomoni lava. E le kalawhea ngai. E le kalawhea ngai. Whaapeanga kako kakalo aku. Mō ngika ngaka. Nganga leanga mai a tātou. E le kalawhea ngai. E le kakau. Ua fo ingai ngalo e oe. O la au ina tātou. Ia tātou tatalo. Mo le nuu o Jerusalema. A lewa whameile atua. Ia e Sailiili. Ia Manuia Papelonia. Le nuu lea o whaata whea ai o tau. Ia o tau tatalo. Ina ia Manuia le nuu o Papelonia. E se ma le whaingata. A tātou langona ina le langona o tangata iutaia ma latou whaalongolongo le perifeta Ieremia. E le ki oa a whiika ka ngaka Israelu ia Ieremia. Lango lisi le perifeta wa sili o ngā inosia e tangata iutaia. Ai vai oe e inosia langa e kaukala Ieremia i le mea sao mai le tua. E le malama la tō mea ngā o le kangi o le perifeta le e kau isi kangaka o le perifeta e kangi. Walanga kangi, langa i loa lea Ieremia, ka lo whae. Anga i loa e au tangata malau nuu. Le mea o le hao ia i la tau, o nge ngalo ia te oe. O le teime Ieremia, koe kiki hao, nga koe kuua i le tua le ava noa Jerusalema, e le io o le kaimi o le kawheanga lea, koe kiki hao iai, le lau alu watu nge Ieremia, se Israelu tangata iutaia, toi wha mahoni mai le tua. Wha mai le il tala Ieremia, e ai le aso o le a sau ai le whamsinonga le tua, e ala i le nuu leo Papelonia, ai le aima se isi, na lato talia ina. Ngā le ino sia o le nei perfeta. Ai lea foi wa koe sau. Lea la wa iwa na tau nuu le mea, wa leva na vavalo ia Ieremia, Israelu, e ai le aso e whamasino. Ina e oto e le atua, ono le tau leo siustai, e ala i le Atunu'u o Papelonia. Ai toi sau ai tua ma le mea lea, ola ia. A ko ngongofo i Papelonia, whai kou ainga. Whai whaalei kou whale. Ko me tauna tato a ai me fua mai. Ai e mana tua le mea le tasi. Ia e Sailiili, ia Manuia le nuuna e te nofo i ai. E se ma le maalie o le fina ngalo le atua. A tātou whalongolongo pe ona whai atu, le tele o taimi e le tatau. A vai oe, e esea le vaai a le atua, e esea le vaai o le tangata. Si langa awane e ngalo ia te oe, o le tangata lava ia, e whaapiko langa alofa. O le tangata lava ia, e ai awa e nga whaapikoa, e whaali ma whaatino i ai lona alofa. A o le atua lea tātou te au auna iai. Whamaitus pa ia. E le fina ngalo le atua ina ia whano se tasi. O le whano se tasi. O lona winga e le ngau ka ngaka whapikoa. E le ngau ka ngaka iutaia. Si e ngalo i tangata iutaia, wālanga filifile atua le nuo iutaia, ina ia avea la tō ma whamanuianga i nuu uma o le lalolangi. Lea la wa whao ngai le atua e le ngate le nei whamsinonga wa whai le atua, ai lea la wa taitai atu i Papelonia, i le manatu tangata iutaia, o i sole, o le maa laia le wo o mai. Ai longa I koe au ngā tātou le whina ngalo le atua. But let me help you. E o ai le tawheanga, ngā whao ngai le atua le nua Israelu, e whai malama I le nuu whapaupau o Papelonia. Ai sea,
Langol fina ngalo le atua I le na o tangata yutaia. E fina ngalo foi le atua ia manuia foi tangata Papelonia. Mea la le famai le atua Israelu le la ko wo. O le ko wo foi le o e le o se kai mi umi. A e fai kau le tusia tanielu famai fitu se fulu tausanga. Fitu se fulu tausanga e ta fea ai o tau le nua Papelonia. A umal fitu se fulu tausanga ona to e faa foi mai leo o tau I le nuu o Jerusalema. O le mea la leo lo tau mawhai le tu e faa papula ai mata o tangata yutaia ia tau iloa. O le a lava le mea tau te ui ai e mawhaina whao ngai le atua le nā wha lave lave. E mawhaina whao ngai le atua le nā season I lau o langa. Ina ia wha papula I le malama lama o le atua. Lea lau o whai atu ne Israelu Tatalo mo Papelonia. Israelu ia o tau Sailiili ia Manuia le Aai o Papelonia. When we think of this story, it's quite an interesting story. It's a story that doesn't make sense. Why would God ask a people to pray for a people that just destroyed them? Why would you ask the Israelites to pray for a people that just conquered their lands? To pray for a people who just killed the elders. They showed no mercy. In fact, if you read the Bible, the Babylonians were very ruthless when it came to warfare. They slaughtered old men and old women. In fact, this might be a little bit graphic, but the Bible also explains that they would slice up a pregnant woman so that their baby would hang out of their stomach. Then they would take that unborn baby and they would dash the head of the baby on rocks. The ruthlessness of this civilization. They destroyed the temple, destroyed the people, killed their people, and then they brought them out and they took them to a foreign land. And yet God comes and tells them, seek the peace, seek the prosperity of not Jerusalem, but Babylon. Not only seek the peace and the prosperity, he also says, pray for them. Pray for the nation of Babylon. It doesn't make sense. What in the world? If you would put yourself in the shoes of those people in Babylonia, of the Jews, it would never make sense. How in the world would God expect us to pray? They just slaughtered all of my family. They killed all of my friends. They destroyed my house. They took away everything. And you want me to pray for them? You want me to seek the peace of them? We should be praying for the peace of Jerusalem. We should be praying curses upon them. God says no. See, because God's perspective is never the same with the perspective of a human being. See, when it comes to God's love, God's desire, God's love is never just for a specific group or for a group of favored people. God's love is for everyone. When we say that God does not wish that anyone should perish, guess what? It included the Babylonians. Sure, what they did was ruthless and evil. Yes, of course, but sometimes we need to understand that as Christians and as believers, we need to have a biblical and godly perspective versus the perspective of men. What is the perspective of men? I only love the people that deserve to be loved. I only pray for the people that deserve to be prayed for. The perspective of men, I will only seek the good and work for the good of my close ones, of my clique, of my group. God seeks the peace for every human being. God seeks the prosperity for every single person. Guess what? Even the people that we hate. Even the people that we can't get along with. Guess what?
God loves them just the same. Because that is the godly agape love versus the human love that is conditional. And so here, Israel has an opportunity, even though they're in the midst of being led out as slaves, and being led out as prisoners, even though everything seems to be falling apart. But God continues to remind them, Israel, I didn't just choose you for nothing. You're not just special for anything. Remember the covenant I made with Abraham. I said to Abraham, I'm choosing you so that you can be a blessing to all nations. Now you're here, Israel. And you're here because, first of all, because of your disobedience. 420 years, God kept knocking on the door. Israel, Israel, repent and return. 420 years is a lot of years. But they didn't repent. And so when Jeremiah comes on the scene, he's already telling them, guys, we're close. God's judgment is near. Get your act together. But no one would believe him. And here Jeremiah comes again in the midst of the exile. And he tells them, hey guys, this might not be the right time, but I have to obey what God is telling me. When you go here, build your families. When you go where you are being exiled, build your houses. Plant gardens. Get married. Marry your children off. Increase, don't decrease. And then he says this, and when you go there, seek the prosperity. Seek the welfare of the nation. Not only that, pray for the nation. Jerusalem? No. Babylonia. Wait, that doesn't make sense. I don't want to pray for them. God is saying to pray for them. Easier said than done. But when you have a biblical perspective, you understand that at the end of the day, it is God's desire that no one perishes, but that everyone has an everlasting life. Say amen? And so as we look at this, just two things I want to quickly discuss to you today. Two ways that we can seek the welfare of the city. As we look at our context today, maybe America to you is not as bad as we see Babylon's perspective here. But maybe you also sit in a place where you don't agree with the leaders of this nation. You don't agree with some of the politics. You don't agree with some of the things that are going on. Let me help you, give you a biblical perspective. It's not about agreeing, it's about praying for them. Say amen? That is our job as a church. Our job as a church is to pray. Our job as a church is to seek the welfare of the city that we are living in, the nation that we are living in. Elua mea o te fia tufatu. E fesosoani ai mo I tātou ina ia Avea tātou matangata o e Sailiili ia Manuia le Aai po le nu'u o lo tātou alala iai. Pe o nu'u o Amerika. Leo lo tātou iai neiva yaso ia tātou tuinatu I le atua e ala I tausanga. If you're taking notes, this is the first way that you can seek the welfare of the city. Number one, be a model Christian citizen. Be a model Christian citizen. Mea mua e mawhai o na Sailiili ai le Manuia o le nu'u le ia Avea tātou ma Tagatanu'u Kerisiano. Ia Avea tātou ma Tagatanu'u Kerisiano. Be a model citizen. What does that mean? Jews, as you live in a different place, this was not their own home. They're living in a different place. They were exiles. They were foreigners. They were aliens. And as you live here, this is what he was saying. Obey the laws of the land. Be respectful for the people that are around you. As you live, it says, wherever you go, whether it's work, play, school, whatever you do, be model Christian citizens. I added Christian there because you can be a model citizen but not Christian, because for the Jews, they had to still shine the light of God in Babylon.
And you say, well, how does that work? Well, I can give you lots of examples of people who were able to shine the light, not only in the church, but outside in the world. Because a lot of times, many of us, we are good model Christians in the church. But then when we go to work, work. E sau I o kalemaka o kia e se malelele o le Tagatanu'u Kerisiano lava le o tangata le o le langi. Ai alu aku le fale whenga aluenga kwa le iloa alu ka ngako le langi. Le wha mai a ko aku I papelongia o la fale lei. Awange ia a fia o ko I tū mahanga o le nua papelonia. A ko aku I papelonia ia susulu pea le malama o le atua. Mea ngā ato wawaaia le tala o se isi tala o tātou masane o le tala le ia Iosefa. Tala ia Iosefa le na whaatau e ana uso. Ua whai mapolonga ave oifea ai kupito. Ai wa ai oe mo le meo tangata wha maoni. Whamele tuspa ia ua tuina atu e Farao lea se tō whinga maualunga I ate ia. Le pule whamai Farao iai, e te pule lo ainga, e te pule le nua atoa, e le ei ma se I se siilanga lima pea e le whaiaku, e le ei se I se kui lunga pea e le whaiaku whamai. Kau lava o le nofo ali I e silia iau au oe, e ke pule le nua atoa ai kopito. E se male malie. Ai kei loa oe, e le o Iosefa le ngā pule o ngā longa le lei. A e whaikau le lei kala ango Iosefa le kuspa ia, whamei o le wha maongi o Iosefa I le atua, I whea, I le loku le ai, I ai kopito. I le fale o Potefara. Le fale o le Tagatanu'u ese. Langa iei tātou e wha maoni le fale sā, ai a alu le fale o Potefara, e se ma le whai amio. Ai ai oi, e le suia le o langa o Iosefa, whamaongi le kalesia, aluaku I kua, le nuu mamao, nuu ese, whamaongi e pe Iosefa I le kua. Whaoso le avao Potifara, ai le pa ai Iosefa, ai sea, ngā susulu pe le malama o Iosefa, o ia o le tangata mai le atua. E ngai whamel kuspa ia, lafo al fale pui pui. Ai whamel kuspa ia, e o al fale pui pui, ngā whaamaongi ai ngai kamai kiki. Whaamaongi le atua. Ai wa ai oe, e lei whaamaongi Iosefa, langa wa avea ia ma whaife au. Ngā whaamaongi Iosefa, I langa ngā luenga le whaikua. Whawhea mai lo whaamaongi lo whale whai ngā luenga. Langa o whina ngalo le atua. So se kaimi kako ke poko ai, e umaloa, avele upoleo le atua, whaatino e o lo whale whainga luenga. Whaatino le whale aonga. Whaatino le whale whaatau loa. Whaatino le makeki. A ule poko e whaakingo I, ai le lo whaakingo e whafo. O le se mea, se tūlou lava, e le se au ngai whaakingo I o le malamalama umatatou. O wheme mga mi ele malamalama, le pongi sama le pauliuli. Avela I le malamalama la I kiki ngā wa ia oe. Alu. Awange ki ngeia pea umangeli sau nginga. Kuku pea. Whapupula pea le malamalama I lo whale whainga luenga. Kei lo oe le isi ngā meo manguia il kamalea. Awange ngalo ia ke oe. Whamenga whaile miti o Farao, a fiu ia le au papoko o Farao, e whamakala aku, whamailo koe manga kua loe, le isi kamalenga la ngā lulue, wewai. Meo le leo le whainga o ngā luenga. Mangkua le isi kamalenga la ngā lulue, kongo le whalapui sole. Farao, e ai la lau kamalea mga ma, lau pusa loloe le whalapui ia, lea la, o lau kamala lea, e loa whamakala miki. Si onga o le whamaongi I ngā luenga I tua. Kalesia, be a model citizen. Shine the light of Christ in your workplace. Lea langa au maia ia Iosefa Manuia. Ai wa ai oe, si ia si I lunga, o le ngā luenga lenga whai e foi, e Iosefa, o le taitai, e lona lua ia Farao. E le sui ai lana wha maoni.
E o mai whai o sefa ngā ku maua longa wha maongi I le atua. Mele tam whai atu e kalesia, aua nao le wha maoni le taimi e poto ai tātou I nei. O le au ngā o le kelo mea o ina I tātou, ia kako koe o aku, ma avaku le malama le atua. As I mentioned, church, when we think of the story of Joseph, Joseph is one of those stories. He wasn't a pastor. He wasn't a worship leader. He wasn't all the things that we think, oh, this is all that God calls us to. He was just a slave boy who was chasing dreams. And then you see the story of Joseph when he got caught up in everything. They brought him out of his homeland and into Egypt in a foreign land. But notice that when you read the story of Joseph, every time Joseph, wherever Joseph went, the Bible says that Joseph was faithful to God. In the house of Potiphar, he was faithful to God. Even though he was in a separate land, he was in a foreign land. Let me just tell you, it might have been easy for him to be like, well, I'm in a different place. Ain't nobody looking. My family's not here. The Jewish people are all the way on that end. It's just me. It could have been easy for Joseph to justify. But notice that even at work, Joseph was faithful to the Lord. Joseph was faithful to God in the house of Potiphar. Not only was he faithful there, he was faithful in prison. All of that faithfulness led to the blessing that Joseph became one of the greatest leaders of Egypt. But where was his faithfulness shown? Not in the church. His faithfulness was shown in his job, in school, at work. Church, be a model citizen wherever you go. Say amen. Avea Tatou Tagatanu'u Manuia le Aai. Yes, we live in this world, but we are not of this world. But understand that Joseph is just one of those stories. You know the story of Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. Daniel was an advisor to the king. He wasn't a pastor. He wasn't in a church. But even as an advisor to a Babylonian pagan king, he was still faithful to his job. And as a result, do you know how many times Daniel saved Nebuchadnezzar? Because of his faithfulness to God? How many of you, your life that is lived in work could possibly save your boss, save your co-workers, save the people that are around you, if only you would live a model citizenship around your people? Don't just be model Christians in church. Be model citizen Christians everywhere you go. You know the stories of Nehemiah. He was not a pastor either. He was a cupbearer to the king. I'm telling you these stories because a lot of times we think Christians are only found in the church and that we're limited to just the church. No, look at these Christians. He was a cupbearer to the king. These were people with high positions. But notice, even Nehemiah was someone who was faithful to his job. You know how we know he was faithful? Because when it came time and he walked in to serve and the king looked down and he said, Nehemiah, why are you frowning? Let me just help you understand something. Ain't no king worried about any servant frowning. But the only reason why he noticed it is because Nehemiah just happened to be one of the most faithful servants who served his kingdom. And he said, Nehemiah, why are you frowning? And Nehemiah found the open door. I need to rebuild the walls of Jerusalem. And I'm asking you for a favor. Notice the favor of God because of his faithfulness. This is what he says. Here's my ring. Do you know what the ring is? The ring is the signet. It signs anything. He basically had the thing to sign off checks. He says, here's the ring. You are to go to all the cities that are around your city and you are to demand them to give you resources. Come on, somebody. Because of his faithfulness, give you the supplies. Not only that, he says, because of all the craziness from here to there, I'm going to give you a little army. And he assigned a little army to protect him on the way. Why? Because he was faithful in the church? No, he was faithful at his workplace. I don't need to tell you about Queen Esther. Queen Esther was not in the church where she was faithful. She was faithful in her duty in the world. Church, yes, we are not of the world, but the world is still our mission field. Let's not be bright lights on Sunday and dim lights during the week. Shine the light of Jesus Christ wherever you go. I hope that you see the pattern of people here
that weren't necessarily brightest when they were in the church, but they were the most bright when they were out in the world. You ever stop to think about this? That a majority of our lives are spent in the world and not in church? Think about that. A majority of our lives are spent in the world. Think about it. Go over your week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Wednesday, if you come to prayer meeting. If not, then you're not here on Wednesday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Then you're only here on Sunday. So if you're only here on Sunday, 6 days of the week, where are you spending most of your time? Out in society. What is that telling us, church? We need to stop being church just on Sunday. We need to be the church 6 days a week when we are out there. That is where the light is needed, not here. We got a lot of Christians that shine bright over here. Oh my goodness, slow down, take it easy. And then during the week, you don't even know that they've been in church. Be model citizens first. The word of God is to take his light to the world. There's no point. Elisea nga le puku puku ngei mala mala uma ai uma ngele sa ya ko kapela ile afi ai alu faila le olanga le vaso ako ko e ku ko ala mo linga ope o mai le sa ye ole mala malama e a nga ya vaku ikua ave lo fale fenga luenga ave so se mea ke alu yai. Can I just get a little practical, guys? Is that okay? Church, put the word of God into practice. When you're at school, when you're at work, when you're at play, let me just help you. When you're standing in the long lines at Walmart and someone cuts you off, shine Jesus. We don't think about that. Model citizens. Oh, here's another one. When you're sitting at the restaurant and you're ordering, and they got your order wrong, and then all hell breaks loose. Oh, no, she didn't. She put ice, and I told her no ice. And then if looks could kill, guys, be model Christian citizens. Your boss put something on your desk. Oh, no, he didn't. That girl's chilling over here doing nothing, and she's going to add more work to my model Christian. Be faithful, not just here. I'm sad because I've witnessed some of these things. Sometimes even, I'm sad to say it, even pastors are some of the meanest people when it comes to ordering food. And it's just food, guys. Church, let's not be that. Well, I've seen people yell at the drive-thru thing as if the speaker did anything to them. Guys, be model Christians. E fuale spiko na mel spiko nga fayawe. Ongo sa il fale ainga. Se le ipu vai wa vaku se. Fale le maka aka. Ai awal fale falling ai kuli ai kenge le ka so fayanga wenga. Nango le winga nga ole Avea oe Tagatanu'u Kerisiano. E lei loe oe. A kongolo aka nga malemala malama. E fai mafamanguianga il nga kenge. Il nga kama lo serving oe. You don't know what they're dealing with, and perhaps that is a moment that you can shine the light of God in that place. Be model citizens. Turn to your neighbor and say, be a model citizen. Matthew 5 verse 14 through 16 says, you are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. Nor do they light a lamp and put it under a basket, but they put it on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. So what does he say? Let your light so shine before men. Do you know that men there is not limited to church people? That men there includes ethnos, nations. It means everybody, every ethnic. That means let your light shine everywhere you go, so that they may see your good works. Yeah. When you smile at that waiter, even though they got the order wrong, see your good works. And then they say, you know what? You're not like that other family. They just keep giving me a heart. See your good works. And then what do you say? Oh, praise God. And glorify our Father who is in heaven.
They might be saying it to you, but you know what's happening there? They're glorifying our Father. Through our actions, God is getting the glory. O lo maka aka, la wavi ia ile tua. E ke le o ke ngia kengi o se sel whainga lo oka, la wavi ia le tua. Si o mea la iki whapenga, i kako whai keke, kako whapea, ai longa ia whainga, no. Langai a makai mea whapenga, e iwanga so solo mai mea kekele. Mea langa, i mea uma, maka aka. Maka fia, o ngosai, whaali le whapalpale, whaali Yesu, i mea uma e te aru iai. A pull over foi oi leo, a wale ika leo. Ai mai sia ngai kei loa, ngai ke se. Say amen. O kaule amen for ia. Mo fiang kako tike di ngai kausanga. Please, church, follow the rules of the land. They're there to help us. Whatever you do, be a responsible Christian. Shine the light of Jesus everywhere you go. Ia whapea o na pupulatu lo o tō malamalama I luma o tangata. Ele o luma le kalesia. Luma I kangaka. A wenge ngaka I le pupula le malamalama. A umangei mea ke halu iai pupula aku le malamalama. Ia e savali aku e loa kangaka e ese ale malamalama leo savali mai. E ke alu aku le whaleinga o le malamalama leo alu aku le whaleinga. E ke alu aku leo whale whainga aluenga ia e loa kangaka o le malamalama o le atua leo o sasula mai. E le onga skako le lei. A o lea. O le upo le atua leo o teu I o tātou loto. O le upo le atua ua whaatino ina I aso taitasi. Say amen. Last thing here, pray for the nation. Tatalo mo le Atunu'u. Not only are we to be model citizens, but we are also called to pray. Pray to the Lord for it. Why? Because if it prospers, then you too will prosper. There's something important about praying for the nation. Just a few things here. When we pray for the nation, why should we pray? It's missional. What does it mean when we say it's missional? Prayer is a missional responsibility, meaning it's part of God's mission to saving the entire world. And when we participate in God's mission, then we are praying for the nation. Say amen. O le misiona le atua lea, le mafuanga nai tauna tatou talo, o lisi lea vaenga, e mawhai ona whaatino I nai le misiona le atua. O le al misiona le atua, ina ia whaola ina tangata uma. Po le alava le kako le agree ma le pleskenge, ma le kaikai o ngei a kungu, po le ale kako le mautonu mo wai lava o whai matato tai, o le awa ongal tuspa ia, o le kako am ka whaioi, ka kalo mo latou. Tatalo mo tangata ia lango le finangalo le atua, ina ia whaola ina tangata uma. Say amen. Throughout Scripture, we see that God's desire for the nations is to know Him and to worship Him. We know that in Isaiah 49 verse 6, it says, I also give you as light to the Gentiles, that you should be my salvation to the ends of the earth. Matthew 28 verse 19, we know the Great Commission. He says what? Go ye therefore and make disciples of all Samoans. You guys are smiling. Did I say something wrong? What is it? Of all nations. Not just the people we think deserve God's love. We don't get to choose that, church. God is the one who decides that. Revelation 7 verse 9 to 10. After these things I looked, and behold, a great multitude which no one could number, of all nations, tribes, peoples, and tongues, were standing before the throne of God, clothed in white robes, with palm branches in their hands, crying out, salvation belongs to our God, who sits on the throne, and to the Lamb. Notice that even on the last day, it's not just going to be the Jews up there. It's not just going to be the select. It's going to be every nation, every tribe, every tongue worshiping the Lord. Another reason why it's important to pray for the nation, it's God's heartbeat. It's God's heartbeat. It's not God's desire that anyone should perish, we said this several times, but to repent and return to Him. One of these important passages is Ezekiel 18 verse 23. It says this, do you think that I have pleasure when the wicked die?
Think of what God is saying. Do I have any pleasure at all that the wicked should die, says the Lord of God, and not that he should turn from his ways and live? This is what God is saying. I'm not pleased when the wicked die. See, the human perspective, we might be like, well, he was wicked anyway. Right? Oh, it's just me today, huh? Let's be honest, right? If we saw someone evil and wicked and they were to die, we might think he deserved to die. But notice what this verse says. God says, I don't. It's a rhetorical question. Do you think that I take pleasure when the wicked die? No. God doesn't want anyone to die, especially the wicked. Instead, what does it say? This is what I would rather have. I would rather have them turn from their wicked ways and live through me. Do you see the heartbeat of God? The perspective that's different from human perspective. God does not want even the wicked people to die. O le fatu le atua ina ia aua nei whano se tasi a ia manuia tangata uma, ia salamo tangata uma mato e fo i mai a te ia. E te iloa le tusina e se kielu sulvalu fai upa e lua sun maltolu fa mei o lo feta lai mai le ali o Iova. O te fia i le oti o le wami o le anga. O se meo ke fia ai, o le kali le ai. Whameleanga, o le mea siling o fia ai, pe a li liu ese le tangata mai lona ala, ai ia ola ai o ia. Si I le vava ai o le kangaka, a kongu e fia ka kou pe a okis kangaka mi o leanga. O le isi kangaka whapea, se ua make ai. O le isi kangaka e whapea, se le mangaku whaale lalo langi. Mea nga e maua le fia, ia o kei loa, wha umai oe. Ai le vava ai le atua, e le ai. E le fia le atua, e o ai le oki o le kangaka leanga. E le fina ngalo iai le atua. Lango le fina ngalo le atua, e o ai kangaka I sile o ngā mi o leanga. Se ia sui leo langa mako e fo I mai. Ia, te ia. Wei malama le tala leo. Se I whao matu le mea leo. I le tala lea Tanielu, not Tanielu, o Yona. And we'll close with this morning. Jonah, many of you know the story of Jonah, who was called to go and preach to the city of Nineveh. The city of Nineveh is the capital of Assyria. Now, Jonah's time is way before Jeremiah's time and Babylon. Now, if you understand the history of Israel, during this time, Israel was split in two. You had the northern kingdom, you had the southern kingdom. The northern kingdom was the first kingdom to be exiled. And that kingdom was exiled by the Assyrians, which had this capital of Nineveh. But listen to me, o Nineveh, eleia se senga o le nuu lea ma le nuu o Papelonia. There was no difference between the style of warfare, the gruesome way that they would murder and slaughter people. There was no difference in how the Ninevites conquered other nations to the way Babylon's conquered other nations. Now I want you to hear the story, because oftentimes we are taught that Jonah ran away because he was afraid of Nineveh. But that's far from the truth. Jonah wasn't afraid of Nineveh. Do you know what his problem was? He hated Nineveh. Ele sola yonga langa nga fefe ya Nineveh. Kele o kaimi wa whaaseina tātou meanga, wa sola yonga langa o fefe. Ele I fefe. Kele o menga sola yonga, nga kwa ingo sia e ona le nuu leo Nineveh. Langa foi le nuu lea na whaatawhea ia le nuu mua leo Israelu, le vaenga le ilunga langa mangkua le kaiminga, nga vaelua inga le malo Israelu.
O le vaenga I matu, ma le vaenga sauke le ele nu o Jerusalema. O le vaenga le matu, o le vaenga mua le nga whakawhea le atua, nga whaonga le atua asulia, e whakawhea le vaenga le, ai le yo o le kaimia Ieremia ma papelongia. O lea la le ngua asulia, o le lako capital lea o Nineva. Mea le kama whai whamakala aku I e malama I le loko o Iona. Nā o lupu moni lava o le kele o kaimi, o le loko Ionga, o le loko le o Tatou uma. E le fialu Iona I o langa le mangako Ionga o kangaka leanga. Kangaka ia nga fasiokia nga iau kama mangiau kama makakua. E le kakau ia I la kou le lofa kungoa le atua. Pau ala me kakau le ngu leo ni neva o le malaya. O le fasalanga, o le famsinonga a le atua. O le mea kongwa le anga sola Ionga, langa e musu Ionga I lo le leia Ionga, o le la laku au e ka lailea, le kala le leia le atua. E loa Iona, oka e lea fo I la aku e le atua le ava ngoa I ngei kangaka. We kau maua mai. Mea kongwa le anga sola Ionga, langa ia Ionga ia mkoa musu. O ka ngaka ngā mio leanga, o ka ngaka ua whai mawhili ya kia. Langa ngā wawa ai maka o Ionga I le leanga o le fasiokinga o langa ainga, ai meise o ka ngaka nguu a Utaia. E le aisonga maka ngofie. Mea la leo kwa le mawhai a Iona o na kalia le fina ngalo le atua, alu watu I Nineva, ka lai le kala le leia I lātou. Ka lai le salamo ai le o atu le famsinonga a le atua. Mai talawa o e malama ai fiua Ionga I sola. Ai kulia kwa le atua le ia follow. Ai ke loa me mali e. E kako ke whapea, ai ua kule ako le ia o ngā Ionga. No. Let me help you with a bigger perspective. Do you know why God sent the fish? Because He did not want Nineveh to perish. Somebody had to take the message. And He chose Jonah. See, a lot of us, we got it wrong. We think Jonah was, oh, he saved me. Sure, He saved you. But He didn't save you because of just you. He saved you because He had a bigger picture. He wanted the wicked of Nineveh to repent and come to the Lord. Ele manatu sa manatu Iona langa e whaitau le Iona nam taupolua. Whamei o kakalo Iona I le mangavo le ia. Whamei o whaafkai o e whaolaina mai a teau. Ai lilo le manatu Iona. Ele whaolaina ia Iona ono Iona. Ai na whaolaina e le atua Iona. Ina ia ave o ia whaima ave wheau. Ina ia manuia ai le nuu o Nineva. Nanga ele aiseisi nga filfili e le atua. Nga filfili ai le atua Iona. E sola la Iona kulia ele atua aisa ele onga le leo Iona ele whapea onga le leo le whailaunga o Iona ele whapea onga le kalengi o Iona ele whapea onga le kangaka I mauoa o le kangaka I kulanga le lei no walanga kuli le atua Iona e o ale I anga kuli aku langa o le alofa o le atua I le nu le anga o Nineva ia langa laku ale I aluai lunga le ele I le mea o iai le nu o Nineva menga I wanga usiu skai. Alu loa ka lai. Okay loa, e mawal ka lai fo lele ka lai ele eise loko. Langa fo ele fia ngau la ele ale loko. Ele ai so ngau ia faola inga nge kangaka. Ia ngau le alu ka lai. Nonchalant, probably didn't even have his heart. Because in his mind he was like, I hope you all die. He's just saying it under his breath. But he's doing the will of God. Hey, repent. I hope you guys don't repent. Repent. You guys deserve to die. Repent. Don't deserve God's love. Repent. Little did he know, at the end of his preaching, as he was sitting on top of the hill, you know what he was waiting for on top of the hill?
He was waiting for a Sodom and Gomorrah event. All right, God, open up the heavens, rain down fire, burn this city. He was waiting. Whakalikali, whamenga ngofo ile mea mawalunga, makilo mai lalon ngu, ke lor melang whakalikali ai. Nga fia ai le whainga le atua le nga whaia Sodoma ma Gomorrah. Se kakala ifo langi ai se lafo mai lalo le afi e susunu ina le nuu lea. Ai kalo whai, mol mel kangaka e le kukusa langa loko ma le loko ale atua. Ngofo ai ke i o whaalongo ako. Wa makam whakangisi le nuu. Mole ko iai se pisa. Whamei o lava i manu. Mo fifi le mu. E o lava i le tupu o Nineva. Whamei ua sei hona ofu. Ua lato la ngona ina le whiaua le tua. Tangata whapaupau. Tangata mio leanga. Tangata i le vavai o Iona e tatau ia i lato le malaya. Ai whamei na lato salamo i luma o le tua. Ma whamanui ai leo le atua i le nuu o Nineva. E le itau nuu ai foi le whamsinonga o le atua. Ai sea ua latu salamo. E se malama nei o le lofa o le atua. Ai se kako ola, kako kamale ngofo i. Sole. Lale meu whaanu makuai. Whamela ia le mtau punga e wha. O na hita la ia o Iona. O hika. Mea konga lenga o whai akwa i le atua. Mon meol kangaka hika i le eisi alofa. Ke ia ua wha kongu le atua. Mea tonu lenga o whai atu ia o le atua. O i loa oe. O i loa oe. O tangata e tumu i le alofa. O i loa oe, o tangata e tumu le alofa tuna. O i loa oe, o kangaka e ku avangoa. Mea kongu alenga o le fia sawai. Le ala wa faali la wa alofa tuna wa ka lia ngai kangaka e le kakau ia i ka la kou le manguia lea. Langa i le mangako ionga, e se male leanga o mea lenga whai e latou. E kakau ia i latou lea, le tau i masui. A whainga anga leanga mai a ki au, o lea au kau i masui anga leanga ia i latou. A ese malmanga i olfina ngalo lea tua e le tau i masui. Lang olfina ngalo lea tua, i le ngau kangaka lelei, i le ngau kangaka whiololo, au kangaka leanga foi, fina ngalo lea tua, ia whaola ina tangata uma. O le awa onga ke le lawal ngā e sau mai le. Whia ngai ngā fōu ia Iesu Keriso. Lana la unga i lunga le maunga. Ua o tau whaalongo na whai mai. Ia e alofa atu i le lua te tua oi. Ai whamea ia ino i le ua ita mai ia te oi. Whamele il tala Yesu, ai wa o whai atu ia te oto. Ia oto alolofa atu. Ie ua ita mai ia te oto. Ia oto whamanui atu. Ia oto whamanui atu ie e whetuu mai ia te oto. Ia oto angalele atu ie ua ino mai ia te oto. Ia oto te talo foi mo e ua tuua i fua mai ma whaasaua mai ia te oto. Aisea ina ia whaia oto ma tali o lo oto tama o ile langi. O le na te whaoso i lona la i e ua mio leanga a toa ma e ua mio le lei. O le mafuaanga lea le ekalesia a whaia moni ua Avea oe ma atali ma fine o le atua e te tau ia i tātou o na mauai le loto a le atua.
E Tatau ona tutusa o tatou loto ma le loto a le atua. And that's the third and final reason why we should pray for the nation. Because the second is it's God's heartbeat. The third is because our hearts should align to His heart. If we are His sons and daughters, then we must love those who are unlovable. If we claim to be believers of Jesus Christ, then we must take the gospel to the places that we might not ever think about taking the gospel. God's desire is for everyone. God wants everyone. Who are the people that you've written off? God wants them too. Who are the people that you think no longer deserve God's love? God loves them too. We need a biblical perspective when it comes to the love of God, not the love of this world. How many times have we shown favoritism in our love? How many times have our actions shown favoritism to just the groups that we love and the people that we're close to? But when was the last time you ever showed the love of God to people that you hated, to people that you can't stand, to people that you would never be friends with? When was the last time? God is calling us. Seek out the welfare of this city. In the city of Kent where you live, in the city of SeaTac where you live, in the city of Federal Way where you live, in the city of Puyallup, in the city of Spanaway, whatever city you fill in the blank, seek the welfare of that city. Be a model citizen. Shine the light of Jesus Christ and then pray for that city. Pray that God will move. The reason why some of us don't pray, we think, it's just little old me. I don't know what little old me is going to do. You know what's going to happen? Little old me plus the big and greatest God of all gods. When you guys stand together in agreement, anything is possible. But you don't see that when you have the mindset of Jonah, who only wanted his people to be saved. And wanted everybody else. I don't like you, you're gone. I don't like you, you're gone. You talked about me last year, you're out. You gave me problems last year, you're out. God loves everyone. And it's our job, church, to seek the welfare of the city. Seek the peace. Seek the prosperity. In other words, here's another thing. Please don't cause trouble in your city. Don't be the troublemaker. Don't be the instigator. But be the peacemaker. Be the guy who shines the light of Jesus Christ. Awane Avea Tatou matangata whatinga ulu o Tagatanu'u. Tangata whaso e sai meo lo tatou nofwai. Tangata e whai mawhalawe lawe tatou whale whai ngā luenga. Ia awa onga i mea kako ke oai no. Ia avea tatou o Tagatanu'u Kerisiano ia susulu atu. Le malamalama o le atua. Whapewhea avea tatou ma Tagatanu'u Kerisiano lua Tatalo. Po siaro ngai ke ngofo ai, po Federal Way ke ngofo iai, po Spanaway, o whia lawale me ke ngofo iai, kakalo mo le na aai. Aumange kakalo mo ai, kakalo mo skeke. Aumange kakalo mo skeke, lava lo faiki o pleskenge, kakalo mo pleskenge. Kakalo mo ngai akongu, paungal me o mga fayoyo nga ekalesia, kakalo kako kulivae e sui ai me uma. Nanga le mafai kako malosi. O le kakalo o le kako fa moe le ile atua, nga o le atua ai mafai nga sui o kako wolanga. That's why we pray. Because we can't do it with our own strength. When we pray, we are saying, God, you do it. You do what only you can do. You change my mayor. You change all the council representatives. You change the schools. When is the last time you prayed for your school? So many problems, so many issues. Don't run away from it. Pray for your school. Stand up and pray and ask God to move. You're running into some walls because things aren't happening. I want to encourage you. Now's not the time to give up. God is on your side. Keep fighting the good fight. Get on your knees and pray. Ask God, help our nation. Help our nation. That's what we're going to do right now. We're going to do that right now. We're going to pray. We're going to turn this house into a house of prayer. Can we do that right now? Just for a few minutes. We're not going to take long.
I'm just asking for 5 minutes of your time. O mea ngalela fai kamin ngai, o fai ngalela kako walau, o le akako o aku I le tua I le Tatalo. Au ke le fim ngā olai whakatkali se kakalo kakalo o le mea ngai ki alalai. Kakalo I le tua ma si itia atu le Atunu'u Amerika. Si itia atu le Aai ngai ki ngofo ai. Si itia atu le skeke o Washingtonge. Si itia atu le Atunu'u Amerika. Ia toe foi tangata I le atua. Ia maua ni taitai e a mio atua. Ia maua ni taitai e matau I le atua. So swani a onga, so swani le nei Atunu'u ia toe foi Amerika I le atua. Ia toe ei se whaolola ina I to tonu Amerika. Toe manui ai tangata. So right now, where you're sitting, go ahead. Every head's bowed, every eye's closed. Just start calling on the Lord and start praying. Whatever the Holy Spirit gives you, just for the next 5 minutes, let's pray. Spend time in prayer. Call on Jesus Christ. Call on behalf of your nation. If you got to pray in the Spirit, pray in the Spirit. Whatever it is, I ask you right now, you don't need to have fancy words. Just simply lift up your voice and pray. Come on, let's turn that house into a house of prayer. Let's pray. Oh, yes, Jesus, you are worthy, God. Yes, Father, we bless your holy name. Blessed be the name of the Lord Jesus Christ. We come before you, Lord, in this week of prayer, God. God, that you would move your church, God, to a place where we would be able to have your heart, God. That our hearts will be aligned with your heart, that our heart would break for what breaks yours, God. And God, that we would pray for our nation as we lift up the nation of the United States of America, Lord. In its 250 years, we're grateful, God, thankful for all the things that you have done. But we know, God, that we have drifted. We have drifted away, God, from the foundation, drifted away from your word, drifted away from our values, God, drifted away from our godly ways, God. And I just pray right now, God, to do what only you can do, Jesus. God, where the church is limited in our people, unable to go farther, we know that the power of your Spirit is able to go. We pray in the name of Jesus that you bless the city council living God. Bless the city council members. Bless the mayors. Bless every representative of God. Lord, that you would help them, God, to have godliness, Lord. God, that you would move in their lives, God, to be honoring your angels, Lord. People who value you, God. People who do what is necessary for the good of your people, Lord. Not just in our cities, in our state, in this nation, God. We pray for all of the leaders, God, and we lift them up to you, Lord. God, I know that every leader is in your hands, and guide like a river. And so I pray that you guide them, God, so that they will fulfill your good and pleasing will. We pray, God, for the peace. We pray for the prosperity of this nation, God. We're doing so, God. If this nation prospers, we know we will prosper, God. And so we just pray, God, that you will have your way. Have your way, O Lord, in this nation, God. That you will return the hearts of your people unto you, God. God, that you would cause the church to rise up in faith and to stand in the gap on behalf of this nation, Lord. And Lord, that we will turn from our wicked ways. God, that we would humble ourselves, God. Lord, that we would walk humbly before you, act justly and love mercy, God. I just pray, God, that you will help us, for blessed is a nation whose God, whose Lord is you, oh God. And I just pray, Lord, that you will just have your way, oh Lord. Have your way, Jesus. So that at the end of the day, God, your will be done. Use this church, God. Use this community of faith, God, to shine your light everywhere that we go, God. Help us to be good Christian citizens. Help us, God, to pray without ceasing, to have your heart, God. To have your biblical love, your biblical perspective, to be able to love all people. Your desire, God, for everyone to repent and return to you. And so, Heavenly Father, we come before you with gratitude for your mercy and faithfulness over our nation through the generations. As your word commands, we seek the welfare, we seek the peace,
And we seek the prosperity of this land, not according to human agendas, but according to your good, pleasing, and perfect will. We pray for the spiritual well-being of America. May you draw hearts to repentance, draw hearts to salvation, draw hearts to obedience to Christ. And we pray, let your peace reign in our communities. Let it reign, God, restraining violence, restraining division and unrest. Grant us wisdom, grant us humility and righteousness to those in authority, God, that they would govern with justice and the fear of the Lord. Provide for families, strengthen our economy with integrity, and care for the vulnerable among us. Empower your church to be salt and light, to be faithful in prayer, bold in witness, and be led by the Holy Spirit. Our hope is in you alone, God. Our hope is in you alone, God. Heal our land, Lord, and let your kingdom come, and let your will be done, Father, here on earth as it is in heaven. We give you the glory, we give you the honor, we praise you in Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kalawatu ia fionga ti akono. Mo tato sauningo famantunga le nei tula le aso. Hallelujah. Awane I motusia lo maftanga ma le tua. Tato ia I pe lo na fionga pa ia. Ta pena foi o tato loto. Tato sauni. Ta lia lo na upo nei tai au. Tato wola ia mawhai. Le ngata I lea whamantunga mua nei tau sanga le alava le umi o le savalinga e ka le sia awa nei whaangalo ina le alofa o le tua mo e ma le winga nao nei sauninga alua ka ua o mai le musu alua ka ua o mai le masalsalo ia koe mangaku le alofa o le tua mo e ma ele fai ngofie le savalinga a ele fai ngofie fo le sataro ai na ia fai apea o na lona alofa mo oe ma mea la lea o amataina nei tau sanga aftai le atua o tātou au lia le nei au Samoa mua au tātou sauni e talia le whatusa o lona toto pa ia mo lona tino ia tātou fai e le ava ma le mingau ia tātou manatu natu lo loto I le tongiola a Yesu Keriso o oe ma. O ai lava le tangata ua ia manatu mai ai whaftai le atua I le whamaoni I lona lofa mo oe ma. Le au soe o tātou poto mai e whaalongo I le awhionga pa ia le atua. Ma awai le mautama le tino ma le toto o lo tātou ali. Mea le ia mua lava la tātou sue ifo ia tātou lava la Sailiili I le alofa tūno o le atua. Ina ia mawhai o le tātou whalatawata atu ia te I le salamo ma le whatutu. Wa foi no ingoa mai le mea no tuina atu ia te auto. O le lava lo na whalataina I o Yesu. Na ia Taumua I le areto o ia whawhetai. O na tofi ai lea mawhai atu. I nā Taumua I nā Aai. O lo tino le o tofi masui o oto. Ia oto whaia le nei lea mawhamantunga I a te au. Wa whapea foi le ipu ina o na Aai. Wa whapea atu. O le ipu le nei. O le whianga I mawhau lea I o toto. Ia o tau whaia le nei mea ma whamantunga I a te au. Ia so uma tau te whenua. Au awa so uma tau te aai le nei areto. Ma wheinu I le nei ipu. Tau te whailoa atu ai le maliu o le alii. Se ia fio mai o ia. Ia tātou te talo. Paftai le tua. La upu na mātou whalonglongo ai le nei aso. Paftai a nganga pa ia I o musmusunga.
Whaftai lo whamanatu mai le atua I le te le mawalunga, le lautele, le o fofongio lo alofa mo I mātou. Le alofa lava lea na whaali tino ina. Ina wau ina mailo alopele o Yesu Keriso, e whai masui mo I mātou. E whai matongi ola. Ina ia maua il tangata e whatuatua I a te oe. Le ola e whawawau. Whaftai le atua I le natongi ola leo a mātou Manuia le Aai. Le mawhai o na whaangaloina I o mātou loto. Ao mātou sauni le atua. Ta pena atu mo le neila o ai pa ia le atua. O le tatalo anganga pa ia. A fio mai oe. Whapa ia le nei sauninga. Whapa ia I le whatusa o le toto. Ma le tino pa ia o Yesu Keriso. Mātou talia ina ma le anganga whaftai. Mātou talia ina I le ava ma le mingao. Talo le atua ia whamanuia I lau e kalesia. So se tasi e mana o mia lo whamalolonga wa mātou talitonu le atua. O whalavalava wa mātou malolo ai. Avea ia lo toto pa ia Yesu Keriso. E whamamai. E whamalolo ai. Sausauina I mātou le atua. Ao a mataina le mātou savalinga I le nei tau sanga le atua. Ia e whamanuia mai lau e kalesia le atua. E o whainga luenga o le asauni e ngā lulue I eilo whamanuianga. Ai ule nei sauninga tama. E uatu ia te oe mea uma. Le swafa silisili o Yesu Keriso lo ia le pule mea uma. Le swafa na wa mātou ole malau atu ai. Amene. Ma amene. Tuna tu tatou timo tatou pese. Au ngā lulue aia. Na fionga ti a kono. O tatou whamutu. Este
Keriso na whaamomoina o tātou. Lona toto paia na whaamalingiina o a tātou a masa. Tātou talia ina ma le nganga whaatai. Talia ma le loto mauma. Talia ma le moti noa. E ei fo i taimi e tau a fio mai a Yesu Keriso. E ave lana e kalesi. Ai le tātou tau nu atu le ngā taimi. Ia whaia pēr le nei saunima ma whaamantuma ia te. Le tātou sauni talia le areto. Nā tangoia i nā aai. O le tino le nei o Keriso ua tofi tofi ma o tau. Ia o tau whaia le nei mea ma whamantunga ia te ia. Tātou talia whatasi le areto talia. O le ipule nei o le whianga inga fau lea i le toto Yesu. Ua whaamalingi ina mo le whaamangaloina o angasala. Ia o tau whaia le nei mea ma whamantunga ia te ia. Tātou talia whatasi le ipu talia. Watu nei minu te ie, watu ai lau whaftai le tua. Ma futa hatu lau anganga ma le tua nei tai au. I le anganga whaftai. Whaftai le tua i le tongi on. Whaftai le tua ua lava matotoe lea mo I matou. Molo alofa muti muti vale, fau I tai au uma. O loa lofa tu noa le tua ua lava matutoi. Pawhetai le tua I loa lofa mai. Pawhetai ta maa I lo manatu mai ai matou. E ui lava sa matou iai le anga sala. Matui na nau ole nei o langa. Aena e alofa mai pea. Na uina mai pea Yesu Keriso na maliu pea o ia I lunga le sātau. Ono mātou anga sala. Ai sili sili ai ina ia maua e so se tasi. O e whātua tua ia te oe. Le ola e whawawau. E whamangalo ina o mātou anga sala. Le file mu mai lau to sā. Le tau a mi o tonu ina le tua. E le ono se mātou le lei. O le ami o tonu a Yesu Keriso a tau ami o tonu ina I mātou. Whawhetai le atua. O le taulanga e tasi ai ake. Le taulanga le atua ua manuia ea I mātou. Mo le vi inga le atua e whawhoi atu I a te oe. Whawhetai le atua I lau whamaone. Whawhetai le atua I mea umau e whaia mo I mātou. Mātou te vi ia oe le atua. Awa e te tau ia te oe le vi inga. La e oe pale oe le vi inga tama. Awa e le ai se tasi e tusama oe le atua. Whamanuia le atua iai mātou le nei aso. Mātou sauni fo ia ta ape le atua nei tai au. Pe ona mātou whalongolongo le atua. Ia mātou o mawhaila upu. Ia mātou o ma watu lau malamalama e whāpupula ina. E le ngata I o mātou a inga, o whale whainga luenga, o whale a onga. So se mea mātou te o I ai le atua. Ia e whamanuia I ai mātou. Mantua foi o mātou whanau le atua. So ea e a onga tai ao le atua, ia angalalei le atua, I le nei tau sanga. Ia I umale manuia le tau mawhainga. Sau ina I lātou I lau tōtapa ia le atua. Talo le atua, ia lato ino I meo le nei lalo langi. Ia lato alolofa ia te oe ma lau fina ngalo. Ia whātu mawina le whātu atua ia te oe. Au le te talo silisili le atua, ia whaungaina o mātou whanau. Whaungaina o mātou ainga mo oe ma lau fina ngalo. Au mātou iai nei aso le anapongi ma le te talo le atua. Tu whātasi o mātou loto. Mātou tu whātasi le tua ma le manaonga le tasi.
Mātou mana o mia oe le atua. E au noa ma oe le atua mātou te le ma whaia se mea. Mātou te mana o mia oe. Tau tai oe Yesu. Pule mai oe Yesu. Mua au muli au oe le atua. Tai tai oe tamai le whaingama langa lau whanau a mataina nei tau sanga. Whamanuia i ai mātou. O a lava ni mala o lo whatalitali mai le atua e. Avea ia lau tōtu pa ia. Ia whamamaina i o mātou ala le atua. Ia mātou manuia ai ona o oe le atua. Ai ai umea umatama. O le vi inga. O le vi inga e whafoi atu ia te oe. Nei maso umai oe le whawawau. Whawawau lava. Amen. Amen.
file mu fo'i mai le tua o lo sili sili lava I mea uma e manatu I ai. E leo leo ina I o tō mafaufau. I le poto ma le mafaufau o le tua ma lo nalo I Yesu Keriso lo tātou ali. I le ma le manui o le tua sili sili ese le tama. Ma le alo ma le anganga pa ia. Ia ia te o tō pea lava I aso uma e le au noa. Amen. Tai au tātou whono talo le fitu le afiafi. Maua so hava noa. Tātou o mai e mafuta whaatasi. Amal nei taimi. Ia whamanuia le tua le tātou e kālesia. Manuia le tau sanga fau. Manuia fo le savalinga wa amataina. Ia ngā leile tua ma whamanuia atu I ate oe. Now may the Lord bless you. May He cause His face to shine upon you. May His grace and His peace be with you throughout all eternity. In the mighty name of Jesus, amen. God bless you and love you. Faithful, God is faithful.